sela masothi lamahle siwavusela kulo hlelo uhlelo lalo livangeli labokhokho livangeli labokhokho ke uhlelo lawo ucondzisa kepha ucondzisa yini ke kona kukholwa kuthi kukholwana bakithi ke kungabi nokhalo ukuthi ke kakusabi namncele sekuyahalakashela nje nakepha nake kwabonakala lokukholwa kwazi ukuthi sekuyahalakashela netino lokukhala ukuthi ke kaseva ukuthi sekutsinza ngani tinza batabogogo kuthi abogogo sebanjanjanyana sebantu lababi sebanjanjanyana manje kathola ukuthi ke sale sukuma ke livangeli labogogo ke kwathi ngeke kube nesadi lesitawukhona ukuthi ke vele ke sitokhuluma nawo lama bafundisi bemanga lokuthola ukuthi sebona livangeli kanivangeli nje likhona liqhunzile ngaba sadi ke sekuqala ngasukuma ngathi ke cha livangeli labokhokho ndawo buya ngiliqhubekise ngoba belikahle livangeli labokhokho nabakithi ke yebo nje nangithi ke thokozani kubogogo nani bothokoza thokozani nani baprofiti vakala ukuthi kuvakala njani empumulweni futhi lapho khaya ukuthi kunenkinga khona ke nabo ke bobaba etinyanga hawu akhozi labo ke sithi ke cha akuqhubeke abantu baphile ngani ngoba vele ke bukhona sizathu sokuthi nibe khona emhlabeni eveni lemakhosi labusa nine emakhosi lamabili ingwenyama yemaswati nedlovu emhlaba ngisho ukuthi awubayethe ngani ngoba vele kusho kanjalo sinaye sine lamhlabeni lesithi bayethe kuye fana naleti yetive kuthi lathi khona sibayethe size sisokusimakathe kuphela bavusele labagwabana sivusele emakhaya awu ngithi akukhanye emakhaya ukuthi bhayi emakhaya chubekani babukele emakhaya sesikhona khona evangelini labokhokho lapho khona sakatana ukhanyisela umfundisi kuyawukhanya ukuthi bha hawu vele ke kungaba ngiko njena ke ukuthi phela njengoba nabakithi ke sasilapha etingomeni nakhona sima cowboy ngokuthi ingomo idle mabele bantu mathindane ke yakhala ke ingoma lapha etingomeni nebarazise etingomeni letingomeni phela konke ukuhlupheka letingomeni onke nje madosa latholakala ukuthi ayi etingomeni nebantwana bakezidlela baye etingomeni bokuningi nibabona nje bahlakaniphe kangaka baphethe umhlaba wonke baye etingomeni yabona ke boMoses nje balusa kakhulu timfu laba baye etingomeni nami bengikhona ke etingomeni ninakuzana Fuma ine ngaba nje haleluya haleluya oh namhlanje mina nginyanga awu lokwelapha yaba mahlisi haleluya haleluya bekunene namhlanje na nginyanga ukuthi ngisuke nami neva nje ngisukelwa yinto kazihambe ungena emantini ngene mbamba lamantini kanti manje abanza ngena empinjeni manje bese keza solo singepa ngiphupha indlu yemnaketfulo washona ihlaselwa ngemandi angena ngekhatsi kunalabahleli kubosofa nabo bayancwila nalendlu yase idzabuka ngemuva ukuthi ke hayi le mathuneni kunenkinga impela inyanga inkosi inkinga kufika nje na emadloti lokho ayawutsapha eceleni kawonakala afuna nambe nolungisa le mathuneni kusho njalo asiba ngiphupha kugujwa lithuna kushoniwe kodwa sidumbu asingcwatshwa kuleli thuna kuthiwa siyongcwatshwa entsabeni kufanele ukuthi ke nake indlu lapha ke kepha nake lendlu lekufuna ukuthi niyakhe ke ngiyo nje lokutholakala ukuthi ke yalabangasekho bese niyahamba ke niyothatha ke
lapha sentsabeni balanze babuye la kulendlu ndayibitha ukuthi indlela abangasisekho lendlu lenesimo sasentsabeni uphinduzipha Ngiphupha tindvundvuma letimbili yinye iphakama inhlatfu lelenye yaba mnyama. kusho ukuthi ke embi kwakho kunekhona into efuna kumelana nawe tikuvimbele vele keshana ke lelenye lapha ke iphakama sitha lesisa senhlathu lesike ngilabakini sewatenda lasitha nabo sizatha sathi ukuthi ke yini nisiyakuvimba lesitha lesikutafuna ukuthi ubuke ukuthi lokumembe kwakho lokuvimba koyini uphendule uthi bha Ngiphupha kunemagundvane ekhishini lami ngathi ngiyawabulala ngabanjwa ngukati womelela lakimi ngaze ngasuswa ngubabe wemntfanami. kusho ukuthi tigebengu setingene lapho ekhaya nathi ingene lapho ekhaya ke jana njena ke utawuthulwa nathi tigebengu lapha emaphoyisa alwe nawe mbamba athi hayi je wena nguwe lobangele inkinga le so wena ngathi uhlakaniphile lapha ubobona ukuthi ke na ulungisa letinto takho ungathi uyalungisa kugcine kuboshwe wena kanti ufuna kuboshwe wena ophendula uthi bha Thokoza Khehla kusho ukuthi nikuphupha uselwandle nibasile ekhatsi nelwandle nigcoke emajazi. kusho ukuthi vele senwamangalele lamadloti ke nobeka liqala lokuthi ke vele ke ayanihluphekisa la emhlabeni niyafa liqhwa nende kahle kwamangane vele amangalelo madloti ukuthi boko lapha sale bala kudla litswayi netswayi plus netswayi etukwetswayi ubasendo umlilo ntwize notse ngathi liqala lende lapha lotse nineke asesivule livangeli labo khokho awuvule lapha kwaapostoli emsebentini ya vule njena ke uqale lapha ku20 kungasuko njena ninebakala sise umzekeliso lapha emhlabeni kukhona letinye tilwane leti batibita ukuthi igama lato tinyosi letilwane leti tenta kudla kumnanzi kukhona into yazo letwenta kwavele mnanzi kakhulu lento lena lento wangetilwane leti ke kepha letilwane leti ke bekunene tinengosi ingosi yato aniyathi ukuthi injani ithambe injani soft igebekile futhi ize ayikhona ngisho nemdiza yabona ke letilwane leti tenta kudla kumnanzi nje futhi tinesibhamu la ngemuva kwato sithela khona nje lomunye make besidla naye letinyosi sesithokhile tamsutela lamlonyeni into bekayikhala ngathi uma kungakalisa tinyosi ibhlungu lento yaletina kusana letilwane leti ke adlalelwa lapha emgodini wato ngani ngoba kunengosi yato nento leminanzi ya so ke letilwane tona tabona ukuthi tona kungona ukuthi tibe nengosi njengoba nje timbungane tide inkosi nemabhungane ede inkosi nawo konke nje lokunye ukuthi nakuzana kude inkosi yakho keja letilwane tona leti tathi ke titaba nenkosi and then le nkosi titayindela kumnanzi and then le nkosi titayivikela tesutela ke letilwane letadlala impenyanzi inkosi ke ukade ngiyela basukile bathi ngemagosa babaleka kufikile kwetinyosi ngangicaba yakhona nathi singileso sivelo kaya ukuthi ke nathi sinjalo nathi sinenkosi bekunene futhi lokuba nenkosi kwabona thine ukuthi ke sibe nenkosi ngetikhathi temakhosi soloko sinako loku lokuba nenkosi akusuko lokuthi ke silibele yini noma yona ifuna ukuthi ibe ngikha ngilesive lesafuna ukuthi sibe nenkosi kulugxapho laso lokho hayi kude umuntu longanakuza kanje akusiyi umuntu kithine inkosi manje ke imandulo ke iyabhala lapha ethi ke kwakukhona libandla lemnethi enhlana hoho libandla lemnethi lana umfundisi ke uqhamuka eMelika lapha manje lo mfundisi bengakhuluma kabi lo mfundisi yabona ke akhuluma kabathi yini lento lena bantu babhuka tikhumba kube nje mina ngibhukele tikhumba ukuthi ngikhuluma kabi ngami ukuthi mina ngabulala lesilwane ngikose ngibhukele isikhumba lapha lento yimbi lena umthetho wetemvela ufuneki manje ke bebakhuluma kabi lo mlumbi ngalobuswana
Akwabe seke uyaphakama shifu walendzawo sothi nje ngilabo ukekela labadala ngoba phela bekala bokusukekela bomzingeni lenakuzaneni lomlumbi lona khuluma abafesi bamhlangana bamintela bandla vele ke bathi ayikhona hamba beyakeni imele kama ukugibela umkhumbi noma indiza vele waqoshwa wahamba lapha ngale mhlelo lakhe lokuthi ke ukhuluma kabi ngalobungithi labo shifu ke ngimpo ke labantu njani labalola inkosi ngabe kutholakala ukuthi ke kuqhamuka nje umuntu utokhuluma kabi ngenakuzaneni ngenkosi ukhuluma kabi ngale livo ukhuluma kabi ngalo labo shifu mabathula labo shifu kude nenkosi nayo lengakwenda ngoba phela nalabo shifu ke boshifu nje ukuthi ke dukhulu tena njani tibukela inkosi tinetindvuna nakuzaneni titona kwatsabuka la kitho nje ngeke siphinde sibe nenkosi le gabho lethu lokuthi nenkosi aliphinzi libe khona so ngisho ukuthi ke awufunze ke la Imisebenzi yamapostoli 16 verse 20 sihloko kuboshwa kwabo Pawula eFilipi 20 babayisa etimanjini temaroma bafike bathi labantu bangemaJuda futhi bayahlupha lapha edolobheni lethu bafundisa emasiko laphambene nemithetho yethu thina emaroma lesingakafaneli kuwavuma nekuwenda sicuku sabavukela naso salwa nabo netimanji tadzabula tingubo tabo Pawula naSilasi tathi ababhanjabulwe ngemizaca bathi sebashayiwe imivimba leminyenti tase tithi abafakwe ejele tayala umgcini jele ukuthi abagcine kahle abagatsisise uyabona ke naba labantu laba boPawula naSilasi labo Pawula naSilasi laba mawulandzela ukuthi ke kahle hle bona babendeni Now ye 16 uyathola ukuthi ke benomkuba lomubi bakhokha izintombatana emadloti yababethe intombatana emadloti lapha ku 16 bathi moya lomubi phuma kuwe babese laba lebe babondlwa intombatana bakansu sebaya keda nabefika lena laba abasamangale qala le ntombatana ukuthi ke labantu laba bakhokha emadloti bathi labantu laba bangemaJuda ngoba bashumayela umthetho wani wemaJuda yabona labantu bebangemaroma nabo lapho bebangasomaJuda kepha nalendlela bese bangiwe labantu laba bangemaIsrayeli bashumayela umthetho lophambene umthetho webantwana bakaIsrayeli bashumayela umthetho bathi ke lesivekele senenjani ke sasukuma sababhambula sabajabulela timbahla bagweje umvimba leminingi labantu la bamadoda lamadala boPawula nje bayawathi umvimba umzaqa bashaya mbamba ayina kancane leke ku 39 ke khona la ku 16 kuthi babese babacela ukuthi ke bahambe la bathi bakhononza ke inkunzi tatsine sigwejela iphilitala kwathiwa cha siyaxolisa njena ke hambani lokuqolisa kwakuqoliswa lokuthi ke babe sebajabulisa uNkulunkulu ngengoma lemnanzi kwabese kutsabuka tonke tibosha tangasasabona ukuthi labantu laba banemandla la ukuthi kube bethu umuntu oboshwako baqolisa bahamba babakhipha kule dolobha noma bathu babethe kepha bebanalo liqala ngoba bagosha edolobha sesisho ukuthi ke bekunene ke silapha njena ke nibo babona bantu labasuka kulenye live babuye batoshumayela umthetho lelo live basi lemithetho wale live leli lenu loshaywe laParliament waphasiswa kabusiwo kabulunganga ile nkosi lethi ishayela umthetho lonjena njani iyaphambana la lo 16 20 lona uthi ababhanjabulo labantu kakhulu nabantu abaIsrael nje abathi ke ngeke kuzokulunga ukuthi ke kwentiwe lokhu bakhuluma tindzaba kaIsrael yabona tindzaba taka Moabi bakhuluma ngabantu abanakuza bathi khuluma lana ngeke le live lize liphile nangabe lapha kutawusebenta umthetho walenye live lana la umsebenzi yabapostoli ke lapha ke ithi ke hayi bayisutha induku bayibhohla impela sibili bayibhodla induku asengishaye lapha ke ngindele ukuthi utovakala bafuthi sibapha ngoba
bunya ukhohlakala uyabona kukhona into uNkulunkulu akuhlapha yona phinde njena bese uyadimuka wena ngekuyangivela emaphuhlweni ke funa nihle niye emaphuhlweni niyewasha bakazithe labantu makashadi yabona ke kukhona into etholakala ukuthi ke sekuyabaleka lamtimbeni ngani ngoba ke insila yawe nyayi mama yabona ukwazi ukuthi umuntu akayena sephuhlweni akadlandi lo muntu akaqhatheki lo muntu tisile nje sokwapambelela bathi ugwelethisa kusema ugwele ngalapha kusema uyabona ke ukuthi umuntu akangiboni umhlolo ukethe ukuphefuma yaphuphu wathawu walapha ngathi natimbali ngenjana insila kuse nangathi nje umhloma lusungule yakeleni usasokhukumuka ngalalela awuphendula sibha kanye phupho lami ngiphoxwa lihashi ngabaleka ngaze ngandiza emoyeni ngayokwehlela etukwendlu yebantu kusho ukuthi Nkosi yami nabakithi-ke kusemalula ubalekela netinto longaqhubeka uhambe ngato ubalekela imvelo yakusitha lihashi bekunene sithunywa thunywa lesihamba nawe sikise konke la ufika khona ubaleke kaphi ngafana ukubalekele lo fana nje ukuthi-ke uthi wena uthole imali uthathe le mali lena uthathe ngizobika le mali nayi uzobika le mali lena imali utholile akakunike emaphoyisa le mali thatha ebeka kahle yakhina kepha na ke vele ke ashumayela ukuthi imali ingabikwa dini kepha na ke hey kulikhuni ukuthi ungenda kanjani lana awuphezulu sibha khanye phupho lami ngiphupha ngisenzaweni lethide ngisahamba ngibone tindi zamshini ungenda njani nje emakhona box lemali yabona gelise imali ungenda njani ungabe ebeke emaphoyiseni ngifuna kangaka mfundisi ngikwabike akubaba emaphoyiseni imali ka uthethe le mali ngitawuthiwa ngulo wayebale la yalahleka khona yabona nayithola imali uthola esigangeni ngeke kube nobufakazi balokho yebo uyaboshwa ukuthi ngulo lo wayibale yabona funa into epingo nomgiyake ubonakala ngethi umikise le emaphoyiseni imali kubili ngani ngoba phandle kwalo ukuthi ayiboni ibili kanye phupho lami ngiphupha lithi le phupho leli ngiphutheke kanjani ngiphuphe ngisenzaweni lethide ngisahamba ngibone tindi zamshini etehlela phansi kwehla emasotsha aphethe tibhamu ngibute kulelinye lemasotsha ukuthi kwendekeni lathi lona kuthiwe abatogatsa kulendzawo kusho ukuthi ke umoya wekuphepha sowukhona kulesimo sakho yabona sowuphephile sowukhona futhi ngeseniphephile khona into lehle letandendekela matandendekela umgwaqo kwazi kusebaya kwahulumende banibukile emphiwenu sokha seniphephile emasondweni emoto hayi ngale ngakulela ukuthi umgwaqo kude kunene nokunesibhedlela kwazi ukuthi ke uyahalakashela maya khona uhulumende usethi imali neliqembu lasemabhasini hawu lithe ke mbamba ke imali ufuna kufakwa imali kenjalo kuthi umgwaqo lolungisako kephana ke usho ukuthi kutawulunga lengakini sekutaba khona into ezinhle ngakini siyakubongela lishonile gogo ngiphuphe ngihamba endzaweni leyehlelako kubanza kakhulu kumnyama kungathi kunzambama hayi inhlupheko takuhambisa ngathi uhamba egumeni lesango ngathi uhamba kabi la uhamba khona awuzame kubuka lokuthi ke ngathi uyajika bekunene kujika kanjani nangabe kukhona ukuthi ke uhamba kabi uyahamba into ethathisa kukhona nabasibemanga kukhona nabo kwaba isaba labemanga abasitrong kakhulu khona abaprofitako abantu bambesihlazo yabona bakhona futhi nanabo bakhona nje lamasontweni bakubeka tandla bathi disi yabona wakhuluma ngizigisi kwanza umuntu ashanga ngizigisi ke jatswata yabona ashanga ngizigisi ke makhuluma nemaswati kuthi ngisho umunye umuntu la yabona baze bamushe bathi lo muntu njengoba ke bakhuluma siswati bonke akabashayeli ngani ukuthi hayi kufunana ngikuluma mevakala kashane eNigeria la ngathi wasakhona yabona beve ukuthi cha solo ngiyayibamba yabona kufanele lokuthi ke uthole kujikiswa ngathi uhamba indlela lena kusaneni ke donke leti inhlobo leti ke lengitishito tashiwe inkosi yethu ukuthi ke nangabe kuphila kuyakuhlula hamba uyobona umbholofili noma nje ubona dokotela
noma kuyobona ke inyanga wazohluleka labantu laba ke kuzothi kuyakwala noma kithi ke vele ke noyana sosemnyanga ophendulisa ibha. Kusho ukuthini ukuphupha inyoka ebafatile emhlophe kwekucala ngayiphupha yenca emva kwemhlane ngilele yangangendi lutho kanti kwesibili yangibamba lugalo ungathi seyifuna kungiluma ngayisusa. Kusho kona lokuthi ke titha kepha naletitha letitholakala ukuthi ke tivama kwenta ebungweni nje kwasowaliwe wena umfathi wami ukanza pakishile wahamba noma vele athi nje yabona wena mina nawe noma singasasongithula emhlabeni ngeke ngize ngimele indaba yakho angifuni ukukubuka wena sengikuponza kaphetha wena ukuthi ke wena awuna bele awungephi nje madatha 10 rand ngisha 20 rand madatha bafathi bathofota bahleka bodwa ngweni wena ungipha madatha lana unakuzaneni awungithenge ne wifi la nakuzaneni lapho kunema wifi yonke nakuzaneni ngiyahamba la sengifile mina kubhunya intuthu ngalapha so ngibheka bona laba ufathi kwaye ukuthi leso sicitho lesifuna kwenta njani ke kuboshela lo mfathi ugcina sowusele wetwana awuhamba kanti nakhona soluyanyaka ngoba uyanyakata namhlabeni awuliba la ukuhlala nje awuganza intwele ukuthi mfi lamathweni ophinduza ibha. Khanya phupho lami kusho ukuthini kuphupha 2 rand na 5 rand babheke etulu ubona inhloko yamswati ufike uthathe uthi inhlanhla yami. Impilo leyo utayithola imali futhi nje le mali utayithola kule live leli ke ungatholi le public yabona uyozama khona ke zama nje khona lapha ke uyona zana wena lamagwabane uyakwazi ukuhlabela. Oh uyakwazi ukuhlabela umngane wakho wakwazi ukuhlabela naye ngathi nje inkosi yangena emazulwini namhlanje ngekuhlabela ngeke uzonakuzaneni ngiyezama mfundisi cha asengishaya uhlabele wena bakithi ngoba phela namhlanje ivela mhlambe nemandi ngahlabela yipi nje ngashaya yipi mfundisi letinyanga mfundisi Tela ipupa tinyanga nebathebuli nitangoma nebathebuli nitangoma yabona ke bamjena bakala sithe nine benkosi lenhle leyathi nesisuku besibaba inze kwendlula bonke abantu kwe tawahamba kahle livangela bogogo sibambisane bekunene angibambise lamagwabana nabakithi ke nabo khala ukuthi ke ngifele imic yami lapha eqeleni ushaya lamagwabana ke yabongakala nami ngidawucela ugquzeleni ukuthi manje ngikuphela ophindule sibha. Ngiphuphe sisendlini kagogo ngabona mkhululo washona kepha laba labanye bebangamboni. Kusho ukuthi inkosi yami nabakithi le emathuneni uyasonzela zama kubaleka ungasonzeli wane bekunene livela sekufeni lisimanga kakhulu lisimanga uyambona umuntu losahamba kolamhlabeni ubese unikwa onke emehlo kubona lo munye bathi bamgadzile esibhedlela waba batshela ukuthi phela nabani sowufile bathi wathi ingani phela bamfihlela la bathi asingamtsheli bani ukuthi bani sohambile emhlabeni yabona beva yena siyabatshela ukuthi phela nabani sowufile sowule lapho kunyakhona bathi uyaphi kanwena bathi ngihamba phela nabantu sofikile le bathi awu lo muntu uyanakuzaneni umuntu losethutane nekuhamba emhlabeni unemehlo lamanye kangangoba njena ke wathi konke ukuthi ubulwe ngibani wendeleni kwente kanjani nethi nje wazi wafika ngale ubonakala lo mtimba ungule kakhulu akasakhona ukubuya atewula lokuthi ke wende kanjani njengoba live la sekufeni lihle kakhulu bekunene na ungalifika kulo livele sekufeni uyakhona kundisa kukhona tonke izinto letikhona na ngabe lamhlabeni uhambe unethi inkomo netinto letinhle emhlabeni uyabuya utethi lanza tonke
babe laba bathi hlipite laba kodwa babangato ababoni bona ukuthi bahambisa le tinto dihamba tiyale kuso totilanza nabo nemali ebhangi bayikhokha yonke le mali ebhangi lokungekho namhlabeni bekunene kukhona evenda sekufela na uhlaba ingomo nje uthi ke ngihlabela gogo wami levenda sekufela iyakhona le ngomo yabona na umhlabela lesikhathi yakho nabe sowuhluphekile bese bayiveta bathi oh ngeke uhlupheke wena uyasathi thi ophindulo sibha khanya baba lami ngiphuphe kungena inyoka endlini ngathi ngiyavuka ekseni iyangena emnyango kusho ukuthi singene sithi ake phana ke lokho lokukhuluma kabusulo iphupho lesi sambulo bekunene emhlabeni kukhona sambulo sekhona kuhema sekhona emaphupho yabona na uhema nje lapha ke siyabona uyindende ngiphuphe ngihamba so la ufika hamba yabona inyongo le kuhema bekunene siyabonga kakhulu nangabe lisona nisaphila awulisibhali nyela kusho ukuthini kupapa umuntu anginika imali leli phepha labo 10 emalangeni impilo nje nkosi yami nabo kisilencanyana uyakala sithi lale kahle niphile nifunze kungafunzi emasiko labanye abantu labafundisa amasiko labanye abantu babhamba buhle kusho njalo eBhayibheli siyabonga kakhulu bekunene nibe nebuthongo lobuhle eveni laseSwatini siyabonga kuthula nemthando emakhaya nilale kahle